Dulu, bakteria takut antibiotik. Sekarang, antibiotik pula takut bakteria. Okey, hari ini Ubat Amoy nak cerita tentang superbug. Apa itu superbug? Superbug bukan satu jenis serangga, tapi superbug ialah satu bakteria yang resisten kepada banyak-banyak antibiotik. Kenapa ini terjadi? Ini terjadi sebab makan antibiotik tak habis. Kedua, buang antibiotik dalam tandas dan tong sampah. Ketiga, sesama pun makan antibiotik. Sesama usually is caused by virus. So, kalau you makan antibiotik, memang tak jalan. Kenapa superbug ini bahaya? Superbug ini bahaya sebab antibiotik biasa sudah tak kesan. You kena ambil antibiotik yang lebih kuat, kesan sampingan lebih banyak, lebih mahal untuk solve problem itu. Kesannya ialah masalah kecil seperti urinary tract infections, luka kecil ataupun batuk caused by bacterial infection pun susah nak pulih. Macam mana nak elakkan superbug ini? Jangan ambil antibiotik kalau doktor tak sarankan. Kedua, habiskan antibiotik yang dibagi oleh doktor. Ketiga, jangan buang antibiotik dalam tong sampah atau flush dekat toilet. Boleh bagi antibiotik kepada farmasi komuniti yang dekatan. In conclusion, antibiotik bukan gula-gula. Salah guna antibiotik hari ini akan menyebabkan superbug jadi lebih kuat pada hari depan. Okay, ada apa-apa boleh komen below.